Ndabasuhuje nanone, nitwa Professor Muhigi nk'ibisanzwe. Aha turi mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, akagari ka Gakamba, umudugudu ni Kamugenzi. Iyi nzu mubona ni inzu iri ku mafaranga makeya, ariko kandi iri ahantu heza. Ni ku muhanda uva mu isantere ya Kamugenzi neza ukagera kuri rusengero rw'abarokore. Iyi nzu yegeranye n'izindi nzu, kandi inzu iri ku muhanda neza, kandi inzu ifite umuriro. Ni quartier nziza irimo umuriro n'amazi. Ni inzu rwose idahenze, ifite ikibanza ku ruhande ndetse no mu gikari hari ahandi hari umwanya munini. Urabona ko aha hose ni ikibanza cyari kirimo inzu barayisenya, ariko ni ikibanza cyayo gihari. Inzu rwose yegeranye n'urusengero, izi nyubako ziri hano n'urusengero rwa ADEPR muri Kamugenzi. Ni ahantu rwose, niho hantu honyine hasigaye ubutaka buhendutse muri Mayange, mu murenge wose wa Mayange, nk'umurenge mwiza ukora ku kibuga cy'indege. Ibyo biha amahirwe yo kuba umurenge ugezweho, ubutaka bwawe n'amazu ndetse bihenze, ariko none guhenda kwabyo birumvikana kuko akeza karigura. n'umurenge mwiza ukora ku kibuga cy'indege. Rero quartier iri mu murenge wa Mayange usigayemo inzu n'ibibanza bidahenze ni iyi yonyine. Iyi quartier niyo bita Gakamba Kamugenzi. Iyi nzu rero irashaka miliyoni 6 zonyine. Iki ni ikibanza cyo mu gikari kizamutse kikajya hejuru hariya, ikibanza kinini ushobora kuba wakubakamo izindi nzu. N'ahantu hanini rwose afite parcelle nini igaragara. Miliyoni 6 zonyine ukegukana iyi nzu ndetse n'ubu butaka cyangwa se izi parcelle zayo zose. Umuriro n'amazi birahari. Ni ku muhanda.